da li su ispunjene sve procedure i da li je povlačenje izmena zakona o eksproprijaciji u skladu sa Ustavom i sa zakonom, za Dnevnik govori dr. Miroslav Đorđević, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo. S njim razgovara naša Ivana Tatomić-Konjević. Ivana, izvolite. Hvala, Gordana. Vama dobro jutro. Hvala što ste gost Dnevnika. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Na početku da kažemo, ovo naravno nije prvi put da predsjednik Republike ne potpiše neki zakon i da ga vrati u najviše zakonodavno telo. Najpre da vas predstavimo javnosti. Vi ste doktorirali na suspenzivnom vetu, odnosno prošle godine ste odbranili doktorsku disertaciju na temu suspenzivno veto predsjednika Republike. Pa kažite mi, da li je jučerašnja odluka šefa države u skladu sa procedurom, odnosno u skladu sa zakonima i Ustavom Republike Srbije? Pa evo vidite ovako, reč je o jednoj vrlo stručnoj temi i građani u posljednje vreme imaju obavezu da se bave nekim stručnim temama i zbog ustavnih amandmana i zbog svega što se dešava. Zato bih prvo dao jedan kratak odgovor. Da, sve je apsolutno bilo urađeno u skladu sa Ustavom, u skladu sa zakonom. Predsjednik je iskoristio svoje pravo, to je pravo suspenzivnog veta ili vraćanja zakona parlamentu. Ono se smatra jednim takozvanim klasičnim ovlašćenjem predsjednika Republike, postoji širom sveta. Kod nas se ranije dešavalo puno puta, tako da nije ništa nešto posebno se čudno dogodilo. Dogodila se jedna ustavna procedura u skladu sa svim propisima. Sada, ukoliko bih malo mogao možda to da elaboriram. Dobro. Vidite, važno je zbog građana reći da put jednog zakona prosto nije završen formalno u Narodnoj skupštini. Znači, kada neko predloži zakon, najčešće je to vlada, on odlazi u Narodnu skupštinu, biva tamo izglasan i onda odlazi kod predsjednika države na proglašenje. Predsjednik ukazom proglašava neki zakon da bi on mogao da, kasnije posle objavljivanja u službenom glasniku, stupi na snagu. To ovlašćenje da predsjednik proglasi neki zakon je upravo druga strana novčića njegovog prava suspenzivnog veta, to je prava da zakon vrati. A evo i zašto. Kao što se u uporednom pravu to njegovo pravo često naziva pravom provere, tako i naš predsjednik ima pravo da zakon još jednom proveri pre nego što na njega stavi svoj potpis. Da li je on u skladu sa Ustavom i da li je, u slučaju Republike Srbije, on celishodan, to jest najbolji mogući za građane Republike Srbije po njegovom mišljenju. Suspenzivno veto uvedeno je u naš Ustav 1990. godine. Još je ojačano, pa mogli bismo tako reći, Ustavom iz 2006. godine. I vi u vašoj doktorskoj disertaciji kažete da javnost upravo to veto percipira sa jedne strane kao najjače oruđe, odnosno oružje predsjednika Republike, a s druge strane pojedinci kao zanemaruju to ovlašćenje. Pa šta zaključujete na kraju? Je li to najveće ovlašćenje predsjednika Republike? Pa vidite, tu postoje suštinski, ajde da kažemo, 3 razloga. Prvi razlog je što kada se suspenzivni veto ponovo pojavio u našem pravnom sistemu posle, da kažemo, vas postavljanja višestranačja, on je preterano napadan, često vrlo politički motivisano. Uopšte kod nas je previše prisutna ta politička polarizacija i politizovanje svega, tako da je jedno sasvim klasično ovlašćenje u delu čak stručne javnosti, a i šire javnosti, previše napadano. Istina je, i tu bih već prešao faktički na drugi argument, da inicijalno to ovlašćenje je bilo među blažim uporedno posmatrano. Predsjednik je mogao da vrati zakon koji bi onda Skupština istom većinom mogla da ponovo izglasa. Znači, on je samo time faktički slao jednu političku poruku. Njegove šanse za uspeh tog veta nisu bile tako velike. Sljedeće jeste da se 2006. godine promenio Ustav i da je novi Ustav u nekoliko promenio ovlašćenja predsjednika Republike, zaista davajući jednu veću dozu potentnosti ovlašćenju suspenzivnog veta, pre svega time što je ustanovljena apsolutna većina u ponovnom glasanju u parlamentu, a i produžavanjem rokova u kome predsjednik može da odlučuje da li će veto uložiti ili ne sa 7 na 15 dana. Taj prvi rok je bio vrlo kratak. Sada je taj rok razuman i u uporednom pravu također često vrlo sličan. Tako da je to isto jedna objektivna okolnost da je to ovlašćenje negde osnaženo. I uporedno gledano, to ovlašćenje kod nas nije među jačima. Dakle, svakako nije za podcenjivanje. Evo vidimo i šta se dogodilo juče i
zaista ovo je 19. po redu suspenzivni veto u našoj novoj ukupnoj zapravo istoriji. Ali ako pogledate kako to izgleda, na primjer, u drugim zemljama... Od 90. godine 19. Od 90. je ovo 19. Vrat. suspenzivni veto. Da, 19. vraćanje Narodnoj skupštini, ali ako pogledate kako to izgleda, na primjer, u Poljskoj, u Rusiji, u Americi, u drugim zemljama, tu se traži dvotrećinske i tropetinske većine. Vrlo je teško ponovo izglasati taj zakon, tako da naše rješenje suspenzivnog veta spada, da kažemo, u kategoriju srednjih ili možda čak relativno blažih. Dodao bih još nešto što je važno, a što je isto interesantno i za građane, i za vlast i uopšte za ustavno-pravnu nauku. A to je da je predsjednik juče jasno govorio o efektima same činjenice da on ima suspenzivni veto. I kako je on već više puta razmišljao da ga na neke druge izglasane predloge zakona stavi, pa da su pod pritiskom njegovog političkog mišljenja određeni faktori i činioci odustali od nekih predloga. Vidite, to je jedan efekat koji čini ovo ovlašćenje vrlo značajnim svuda u svetu i koji se često zapostavlja. Sama činjenica da predsjednik ima suspenzivni veto. Predsjednik je kod nas neko ko je izabran na neposrednim direktnim izborima. Daje jasnu poruku svim drugim političkim činiocima, predlagačima zakona kao i zakonodavnom telu ili ti Narodnoj skupštini da o tome vode računa. Jer ukoliko ne vode računa, može se uvijek dogoditi šta se dogodilo juče. Da, ono što je on od početka tvrdio jeste da su argumenti za suspenzivni veto to što je bio kratak rok za žalbu sopstvenika nepokretnosti i što nije bilo široke javne rasprave o izmenama zakona o eksproprijaciji. Pa da li su to dovoljni argumenti za takvu odluku? Jesu. Vidite, opet tu postoje razlike u uporednom pravu. Važno mi je da kažem da ovlašćenje postoji svuda, osim u svega nekoliko država. Neke države imaju pravo, to jest njihovi predsjednici, da ulože veto samo ako smatraju da je nešto neustavno, ukoliko sumnjaju da je nešto neustavno, a neke druge države, među koje spada i naša, tu ulaze i razlozi takozvane političke celishodnosti. Ili najprostije rečeno, predsjednik mi mogao da vrati nekakav izglasani predlog zakona i da kaže vraćam ovaj zakon zato što on nije dobar, tačka. To bi iz ugla prava i našeg pravnog sistema bilo sasvim dovoljno. Razlozi na koje je predsjednik juče ukazao pre svega spadaju u te razloge političke necelishodnosti. Jer kao što je i on sam rekao evo u vašem prilogu, član 19 zakona o predsjedniku jasno precizira ovlašćenja koje već postoje u Ustavu. Dakle, on ne daje ništa novo u odnosu na Ustav, samo precizira ono što je najviši pravni akt već postavio. Tako da razlozi koje on istakao ulaze nesumnjivo u razloge političke necelishodnosti i time su u skladu sa Ustavom i zakonom, a možda zalaze, sad bi to zahtevalo jedno šire tumačenje, posredno u pitanja neustavnosti, zato što naš Ustav garantuje pravo na imovinu i razloge pod kojima se ono može uskratiti i zaista bi se moglo tu napraviti nekakvo tumačenje da li su određene odredbe spornog predloga, izglasanog predloga zakona u skladu sa, čini mi se, članom 58 Ustava Republike Srbije. I da li sada u ovom trenutku nesumnjivo više izmene zakona o eksproprijaciji ne postoje? Šta je sad na poslanicima u ovom? Da, pa vidite, ne može se reći da ne postoje. Znači, oni se trenutno nalaze u jednoj proceduri. Ta čitava procedura, to se često gubi iz vida, znači izglasavanja zakona nije gotova inicijalnim izglasavanjem. Može se dogoditi ova situacija kada predsjednik vraća Skupštini. Već sam ustavni termin on vraća Skupštini ukazuje šta je sljedeći korak. A kada neće postojati? U kom trenutku? Neće postojati upravo u sljedeće, da kažemo, dva scenarija. Vidite, naš Ustav je tu vrlo interesantan uporedno gledano. Mi imamo jedno rješenje koje postoji još samo u Litvaniji, a to je da Skupština može da odluči ili da ne odluči da ponovo glasa o vetiranom predlogu zakona. Šta to znači? Za razliku od Ustava iz 90. zakon bi se vratio u parlament, poslanici bi glasali, ako postignu većinu, zakon postoji, ako ne postignu, on ne postoji ili ti, što se narodski kaže, propada. Sada Skupština može da uopšte ne odlučuje, to jest da odluči da ne glasa ponovo o tom zakonu. I u tom slučaju? U tom slučaju zakon naravno propada. Ni poslovnik, ni zakon Narodnoj skupštini ne preciziraju tačnu proceduru, ali videli smo već, uložio je predsjednik Vučić veto na zakon o vodama ove godine u junu ili julu mesecu, čini mi se, i Skupština to nije stavila na dnevni red prilikom utvrđivanja dnevnog reda. Svako ima pravo nekakvog prigovora, primjedbe na utvrđivanje dnevnog reda, o njemu se glasa. Znači, ukoliko se to ne nađe na dnevnom redu, smatra se da je Skupština od toga odustala i to je sve sasvim u skladu i sa ustavnim i sa zakonskim obavezama. Taj scenario treba da se desi do sutra?
taj scenario, da, u suštini on bi mogao da se desi prilikom prvog narednog utvrđivanja dnevnog reda. Da, sutra ima sednica zakazana. Sutra je jest. Šef države je najavio sada i široku javnu raspravu oko eksproprijacije. Pa da zaključimo ovaj razgovor, da li je upravo ta široka javna debata svih državnih i društvenih činilaca put do dobrog zakona? Jeste, vidite, svakako da jeste i iskoristio bih priliku da ukažem kako smo mi trenutno u procesu ustavne revizije, usvajanja ustavnih amandmana. Ja sam imao čast da učestvujem u toj radnoj grupi gde smo imali zaista inkluziju svih mogućih činilaca i to je pokazalo neverovatno velike benefite, dobre rezultate. Vidite, ovdje je reč o zakonu, naravno kada pričamo o Ustavu nema govora, ali reč je o zakonu koji se tiče zaista svih nas. I sva ova pitanja o kojima se govore, ona su iznad onog, da kažemo, i dnevno-političkog i opšte partijsko-političkog značaja. Tako da, ukoliko postoje sumnje u delu javnosti, na što je predsjednik jasno ukazao i što je očito, počeši od njegovog odlaska u Jadar i situacija koja se dešavala proteklih nedelja sa demonstracijama. Znači, očito da postoji jedan deo javnosti koji je za to zabrinut. Predsjednik države, kao neko ko je neposredno izabran, uočava to i sada traži širi konsenzus. I kada pričamo o širem konsenzusu, mi ne pričamo tu samo na većinu koja je potrebna za usvajanje nekog zakona. Mi pričamo zaista o inkluziji svih relevantnih faktora. Vidite, ni u jednom pitanju, ni u Srbiji, ni u bilo kojoj zemlji se neće apsolutno svi složiti. Ali ukoliko se uključe svi neophodni faktori, postigne, da kažemo, jedan zdrav konsenzus. I društveni činioci. Društveni činioci svakako. Da, tu se sad, ja nisam stručnjak za pitanja toliko građanskog prava, ali vidite, tu postoje zaista ljudi koji se tom materijom podrobnije bave, koji mogu da doprinesu, znači to su ljudi što iz raznih institucija, nevladinih organizacija, vrlo jedan širok spektar ljudi, to samo može da donese dobrobit i to je neka dobra praksa koju Srbija već počela da primenjuje, s kojom bi trebalo da se nastavi. To je na korist svih građana. Hvala najlepše što ste bili gost Dnevnika. Hvala vama puno. Goci, izvoli. Ivana, hvala tebi i gostu. Iz dana u dan epidemijska situacija u našoj zemlji je sve bolja.